waramutse neza, amakuru yawe urakomeye? Nizere ko mumeze neza mwese. Njye ni mwaramutse iwacu mu gitondo, ngiye kujya ku kazi ariko hari aka message nshaka gutanga muri uyu mwanya. Umva nshuti yanjye, wowe turi kuvugana muri uyu mwanya, hariho abantu benshi batakwifuriza neza, hari abantu benshi bifuza kugira ngo bakomeretse umutima wawe, ariko ngo ufite message gukomeza, ufite message igomba kukugeza ahantu kanaka. Gerageza gushyira uruzitiro ku mutima wawe, ntihagire umuntu uri we wese ugomba kugiraho access, ntihagire umuntu uri we wese ugomba kugiraho ububasha kugira ngo akomeretse umutima wawe. Hari icyo wakora kugira ngo batagera ku mutima wawe. Uwo muntu arashobora kuba uwo muvukana, arashobora kuba uwo mu muryango yindi, arashobora kuba ari inshuti yawe ya hafi, kuko shitani itukoresha abantu bari hafi yawe kugira ngo bagukomeretse umutima. Hari ibyo wakora bitandukanye. Urashobora, niba uwo muntu mukunda kuvugana kuri telefone, uwo muntu ashobora kumukura mu telefone yawe, delete the number. Urashobora kugira, biterwa nuko wowe wumva biri buze kuguhereza amahoro. Urashobora gusiba inomero ye, urashobora kumuboroka, ntago bibujijwe rwose, telefone ni yawe, nta wigeze ayiguhereza, ni wowe uyishyura buri kwezi. Urashobora kumukura mu buzima bwawe complete. Urashobora kwirinda kujya uhura nawe, kubera ko ikimugenza no kugukomeretsa umutima, ikimugenza no kukwica umutima. Uwo mutima wawe urakomeye, uwo mutima wawe ni ikintu gikomeye kuri wowe, kuko uwo mutima wawe nupfa, uwo mutima wawe nukomereka, umuryango wawe uzakubura. Niba uri mama, abana bawe bazakubura, umugabo wawe azakubura. Abo ngo bari kugukomeretsa bo ntacyo bizigera bibabwira, nupfa ahubwo niho bazishima. Rero nagira ngo nari ngufitiye aya makuru. Hari icyo wakora kugira ngo uzitire umutima wawe, ntagire umuntu wari we wese ugomba kugiraho access. Ndabakunda cyane, yari Chantal Hakiza nk'uko bisanzwe. Imana ikomeze kubampera umugisha. Dukomeze dushyireho protection ku mitima yacu, dukomeze tuzitire umutima wacu, ntakagira umuntu wari we wese ugiraho access. Imana ikomeze kubampera umugisha, ndabakunda cyane.